Nu, tā viss domā. Es vēl iesildīsies, lai kāds iet pa priekšu. Так, когда начался первый снег, Kad sākās pirmais sniegkritis, я вышла, на работу, es gāju uz darbu. я увидела видение. Man bija kāds redzējums. Шел человек в одежде лохмотья такие. Kāds cilvēks gāja kādās drēbēs, lahmoķi. Я вот не знаю. Nu, tādās skrandās, jā, skrandās gāja. И я так думаю про себя, что эти одежды нужно снять. Un es pie sevis domāju, ka tās drēbes ir jāvelk nost. И прогремел гром. Un tad bija kāds tā kā pērkons. И у меня было такое, что Бог сказал аминь. Un man tāda sajūta bija, ka Dievs sacīja āmen. Я думаю, может, мне показалось. Un es domāju, varbūt, ka man izlikās. И на работе подтвердили, что тоже слышали. Un arī darbā apstiprināja, ka bija šis pērkons. И хотела это связать с тем, что кто сверх меры бережлив, тот беднеет. Gribēju sasaistīt šo redzējumu kopā ar to, ka tas, kurš ir pārāk taupīgs, ja, tad tas, Сверх меры бережлив. kas ir pārāk taupīgs, tam arī Он trūkst. становится беднее. Jā, viņš kļūst vēl nabadzīgāks. Jā. И сказано в слове, что не желает дома ближнего своего. Neiekāro savu tuvākā namu un lietas tajās droši vien. И сейчас я знаю, что это зависть. Un tagad es saprotu, ka tā ir skaudība. И в Новом Завете говорится о зависти, Un jaunā derībā ir kaut kas runāts par skaudību. что это мудрость, Ka tā ir gudrība земная, душевная, un бесовская. ka tā ir pasaulīga gudrība, dvēseliska un demoniska gudrība. Божья мудрость Dievišķā gudrība чиста, ir tīra, послушлива, paklausīga, мирна, mierīga, скромна. pazemīga. И хотела рассказать один случай о зависти. Un es gribētu kādu notikumu par skaudību izstāstīt. В детстве Bērnībā у нас появились тогда комиссионные магазины. komisijas, bērnībā bija tāda komisijas veikala. Да, сейчас называется second-hand. Tagad to sauc par humpalām, ja? Humpalām. И мы туда ходили как в музей. Mēs tur gājam kā uz muzeju. И оно привлекает тебя. Un tas tev tā kā pievelk. И меня одна вещь там очень сильно привлекла. Un man tur kāda lieta ļoti pievilka. И я пришла домой и начала требовать. Un es gāju mājās un sāku pieprasīt. Мне нужна эта вещь. Tas ir Dievam pieprasīt, ja? Нет, я родителям говорила. Es gāju mājās un sāku pieprasīt vecākiem. Man vajag šo lietu. И я добилась этого. Un man tas izdevās izcīnīt. И мне купили эту Un вещь. man to nopirka. И я ее не носила. Un es arī viņu nenēsāju. И я хотела показать, что вот эта мудрость земная. Un es gribēju parādīt to, ka šī pasaulīgā gudrība, Еще в Новом Завете сказано, ka jaunā derībā ir sacīts 1 Тимофея 6:4, 1. Timoteja 6:4, что страсть к состязаниям и словопрениям производит зависть. 1 Тимотея 6:4. Арат. 1. Timoteja 6:4. Страсть к состязаниям. Jā, tas ir uzpūties, nezinu, neniek, bet slimo ar prātošanu, ķildošanās sēg, no kā ceļas skaudība, ķildas, zaimi, ļaunas aizdomas. Да. И вот эти словопрения, Nu, šie vārdi, когда ты что-то себя, защищаешь kad tu centies sev aizstāvēt. в какой-то ситуации, Kādā situācijā ты свою правду хочешь добиться, tu gribi savu taisnību panākt, вот это производит зависть. un tas rada skaudību. И один раз
Un kādā reizē произошел случай на работе, bija tāds notikums darbā, и я себя защитить не смогла в этот раз. un šajā reizē es nespēju sev tā kā aizstāvēt. И Бог меня научил, чтобы я не защищала себя, Un Dievs man mācīja, lai es sevi neaizstāvētu, что Он меня начал защищать. lai Viņš varētu mani aizstāvēt. И, конечно, это неприятно, Protams, tas nebija tajā brīdī patīkami, когда тебя обвиняют в том, что ты не делал никогда. kad tevi apvaino tajā, ko tu neesi darījis. Но я позволила Богу действовать. Bet es ļāvu Dievam darboties. И в Ветхом Завете Vecajā derībā там рассказано о притче 9. tur ir pamācības Да. 9. Там nodaļa. говорится о мудрости Божией, Tur ir runāts par Dievu gudrību, которая заколола жертву, kas upurēja, приготовила вино, sagatavoja vīnu, накрыла стол, uzklāja galdu послала слуг сказать, un sūtīja šos kalpus aicināt. Ja? да, скажите глупым, чтобы пришли ко мне. Un tiem kalpiem vajadzēja aicināt šiem negudriem, lai nāk uz šo mīlestību. И она сказала, что ешьте мой хлеб и пейте мое вино. Un šī gudrība sacīja, ēdiet manu ēdienu, dzeriet manu dzērienu. И начало мудрости – это страх Господень. Un gudrības sākums ir Dieva bijība. И говорится о второй женщине там. Un tur ir sacīts par otru sievieti. И я поняла, что это зависть. Un es sapratu, ka tur ir runa par skaudību. Женщина глупая, безрассудная, не знающая ничего. Sieviete negudra, nesaprātīga, nesaprot lietas. Она села сама на стул Viņa pati apsēdās uz galda и стала звать к себе. un sāka sev aicināt pie И sevis. сказала, придите ко мне, Nākiet, глупые, nākiet pie manis negudrās. одинаковые вещи. It kā vienu un to pašu dara gan gudrās, gan negudrās. И нам нужно различать Un mums vajadzīgs ir atšķirt в своей жизни мудрость земную savā dzīvē šo pasaulīgo gudrību от Божьей мудрости. no dievišķās gudrības. И пример с Божьей мудростью. Un piemērs no Dieva gudrības. Я работала на почте, Es strādāju kādreiz pastā, и меня начали ставить на разные районы. un mani sāka izsūtīt dažādos rajonos. И когда ты приходишь, ты ничего не знаешь. Un, kad tu atnāc uz darbu, tu nezini, kur tu Ни iesi. людей, ни куда идти даже не знаешь. Nezini ne cilvēkus, kur tev būs jāiet. И первые дни ты идешь просто по газетам. Un С авизами. avīzes iznēsā, ja? Нет, там написаны адреса, и Tu ты идешь по vienkārši этим pirmās адресам. dienas tu eji pa tām adresēm, kas ir uz avīzēm uzrakstīts. Да. И было такое, что я 5 раз на одном месте встретилась. Bija tāda reize, ka es 5 reizes meklējot, atrodos vienā un tajā Ну, я pašā думаю, я vietā. целый месяц так не выдержу просто. Es domāju, es mēnešu šeit nenostrādāšu, ja Я es tā я turpināšu. тогда была уже верующая. Es jau biju ticīga tajā И я laikā. начала просить Бога мудрости. Un es sāku prasīt Dievam gudrību. Как мне сделать так, чтобы мне не находиться 5 раз? Kā Я izdarīt посчитала. tā, lai es neizdarītu to pašu muļķību 5 reizes vienā un tajā И pašā vietā. пришла такая мудрость, как мне все сложить. Un atnāca tāda pārdevis gudrība, kā man visu to salikt. И потом я только радовалась этому. Un pēc tam es priecājos no tā. Вроде бы оно тоже как бы для себя это. Un it kā tas arī liekas, ka tas ir priekš sevis. И зависть тоже, она как бы хочет, но и для себя. Tā skaudība arī tā kā meklēs savējo. Но то, что сказала там зависть, Tas, ko sacīja šī skaudība, пей мою воду краденую dzeri manu zakto dzērienu и ешь мой хлеб краденый. un ēd zakto maizi. Здесь как бы не в причинах, а нужно смотреть,
Что вы хотите и почему вы это хотите? Vajag uzdot šo jautājumu pašiem sev, ko es gribu un kāpēc es gribu to. И сейчас мы сделаем пророческое действие одно. Bet šobrīd mēs izdarīsim kādu pravietisku rīcību. Вы можете это дома сделать, Jūs varat to mājās izdarīt, но я вам покажу это. bet es jums parādīšu to. И вот эта одежда, Man ir drēbes. я провозглашаю, что это зависть, Es pasludinu, ka šī skaudība, и я ее снимаю. es viņu velku nost. Nu, У velciet меня nost. есть чистая белая одежда. Un es palieku balta. И я принимаю эту мудрость Божию Un es pieņemu šo dievišķo gudrību для своей жизни. savā dzīvē. И я отдаю на крест Es atdodu to, atstāju to uz krusta, эту зависть, šo skaudību, но я принимаю bet es pieņemu Божью мудрость, dievišķo gudrību. чистую, Tīru, миролюбивую, mierīgu, скромную, pazemīgu, послушливую. paklausīgu. Аминь. Amen. Tur. Halleluja. Jā.